Pemirsa pewawahan wilangan pasien kena ring Bali ketureksain sampun ngelangkungin saking kewentenan pasien anyar sani keni virus corona. Kanan puniki sani ngawinang persentase pasien kena nincap kantos langkungan sia dasa persen. Ring rahinani dibi penincapan pasien anyar mungguh ngelangkungin pasien kena persentasenya nih kantun mungguh ring wilangan sia dasa 3%. Panglimbakan pasien kenak sangkaning COVID-19 rahinani dibi wenten 303 dasa diri. Akeh rauh saking transmisi lokal antuk 3 dasa pitu miwah 3 likur saking PPDN. Kota Denpasar muali dados pinih akeh saning uningayang pasien anyar antuk 100 petang dasa siki diri. Raris Badung uningayang antuk 6 dasa sia diri, Bangli antuk 3 dasa diri, Buleleng 4 likur pasien anyar, Tabanan selikur diri, Kelungkung sia diri miwah gianyar 3 diri pasien anyar. Lianan punika saking Kabupaten Tiosan taler nguningayang pawawahan pasien antuk 3 diri. Dadosnya nih wilangan kumulatif sani ketampenin Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali ngelangkungin 3 dasa tali diri. Ring rahina dibi taler kauningin pawawahan pasien kenak satak 6 dasa 6 diri. Denpasar nguningayang antuk ulung dasa 5 diri. Dadosnya nih wilangan kumulatif pasien kenak ngelangkungin 3 dasa diri. Indik pasien padem taler kauningin wenten sia diri sani ngawinang pasien padem wenten sia 114 diri sani ketampenin Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Majang pasien sani kantun kerawat rauh mangkin kauningin kantos langkungan kali tali diri. Sani rauh saking Denpasar antuk langkungan siu diri, Badung nampenin 300 pitung dasa 5 diri, Buleleng 100 pitung dasa 5 pasien, Tabanan 100 pitung dasa 3 pasien, Karangasem 1 seket pitu pasien, Bangli 103 dasa 3 pasien, Jembrana ulung dasa 4 pasien, Kelungkung ulung dasa siki pasien, miwah gianyar pitung dasa 3 pasien. Saking Kabupaten Sani Tiosan wenten 114 pasien miwah kutus diri warga negara asing taler kantun kerawat oleh Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Ya diastun sampun wenten vaksin, krama kaaptiang nenten ngeluputang pemargin protokol kesehatan 3M, state nganggen masker, ngwajikin tangan nganggen sabun ring toyo sani mambah, nyaga jarak miwah nenten mapupul. Sokongan saking samian krama janten dahat kabuatang sejroning nampenin panglimbakan COVID-19 ring Bali warsani mangkin. Wartawan Bali Pos nguningayang.